Ngiyanibingelela abazalwane egameni lika Jesu. Bomake bobabe Sunday school iyouth yonke nalaba seva ngaphasi kwalolgqobo egameni lika Jesu. Ngalokukhethekile ngiyehla ngibingelela babe namake egameni lika Jesu. Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelela nalabaqala kungena tivakashi tethu abaqala kufika kulendzawo egameni lika Jesu. Ngilethe amava uNkulunkulu kwebangcwele incwadi yethu sitoyithola lapho kuTimotheo wesibili 1 evesini lika 7. Ngicela ungifundzele sisi. Ngifune ukuhlula Nkosi. Timothy Timothy wesibili Timothy wesibili sorry sis 1 verse 7. Ngobe uNkulunkulu akasiphanga umoya webugwala kodwa wasipha moya wemandla neweluthando newekutekhuta. Amen bangcwele sina uNkulunkulu losithandzako le angafisanga kusipha emandla ukuthi thina sibe bagwala. Nacho power unikwa amandla awukanikwa amandla ebugwala noma unikwa amandla okwesaba. Namuhla nje la siyophuma singesabi tonke tinto tethu siyophuma sihamba kahle ungesabi ngisho sawufika ekhaya tonke tinto takho tiyenteka. Bakhulumile la kuthi uyawunyathela tinyoka uyawunyathela bofetela konke kunawe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ungatikhobosi uma namhla uphuma kulendzawo ungatehlisi nyathela ngamandla sukuma bangcwele sukuma unyathela ngamandla. Uphiwa amandla wena awukaphiwa amandla ebugwala awukaphiwa kwesaba. Kunelifu laNkulunkulu lesihlala sifundzele abantu ekufeni sithi ungesabi uNkulunkulu nawe ngoba sathi ukuthi uNkulunkulu webantu uma mdala umuntu usuka mphile lamandla. Amen bangcwele kunendoda leyawelisa konke yentela kubambana naNkulunkulu ngoba idzinga lamandla. Amen bangcwele kunetinto letithi udzingako ukuthi uwelise utokhona kubambana naNkulunkulu ngoba ngeke ubambane naNkulunkulu ukulesimo egameni lika Jesu. Kunetinto letehlaka empilweni ubese usathi ukuthi wena udzinga uNkulunkulu abengakuwe udzinga uNkulunkulu akulwele etintweni tonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga bazalwane. Amen. Awu simshayela izandla.